بله به راست تجرید السر ربر عبدالله و جلن تجریده کی گرانه هر کس دزانه جده هزارو پازده و تجرید گلکی گران چه بو لبله برخدانیا لیلا گوون و حوالی وی کو ام بجن هجمارک زیده شهادت زی چه بون جوان برخدان وانا و ملت میجی همول در دوره برخدانیا لیلا گوون کلیت بو جبونا به تجرید السر ربر گلی کورت راکه هری داویه به ضغط ملت و به برخدانی یعنی مرود کار بجی هفدیتن برابر گلی کورتره چبون لی هفدیتنک دو سه پیش رجاره ایتر هفدیتن آستان کرن راستی که اوسا درد که به ارته دولت ترکیه هر دم جهبونا ربر آپو جنری نوی ترسکیوی هیه چونکی دما کو ام بجن هفدیتن برابر گلی کورتره چبون ربر آپو hemen ev derxist پیش مجارا چارەسەری دەرخست پێش کو گەرەکی شەروەری سەکناندن و چارەسەری تێکەوێ چارەسەریکی ئاشتیانە گەرەک تێکەوێ دەورێ تشتێک کو مرۆڤ دبینێ دەولەتا تورک براستیژ ترسێکی وێ پێ مەزن چارەسەری ئاشتی هەیە ji ber ku حکومeta AKP حکومەتێکی şer e حکومەتێکی دەسەڵاتداری و دixwaze heymeneta xwe bi şer bide diyarkirin fe ji bo yekî jî him di welatê xwe de û him em bijin ji derve welatê xwe rojhilata navîn de ku herkes îro dizane li Bakurê Sûriye ya jî Libya ya jî li deverê dîtir yanî pir zêde gefên dijwar dixwe û êrîşa dike û dagir dike ji bo vekî jî niyeta wan e çareseriyê tune ji bo yekê tirsekî wan ji çareseriya aştiyan e heye û ve ji vê tiştê jî pir ditirsin ku heger li berê gelê Kurd re hevîtin çêbûn wê carek dir perspektîfên demê bide vê civakê wê carek din perspektîfên demê bide vê şûreşê وی دل گور و شورش گرکی پیش بکویش بو یکیجی حتی مالبات آوی بیله نهیله هرور یعنی مالبات آستنگ دیگه حال بکی مثلا بجن جبونا همون گرتی کی سیاسی دبه چه دبه چوینا مالبات چوینا avukatı وی تشتکی گرکی مثلا هر دم serbest ve libeli devleta Türkiye mesela bejin jibu gürti ki siyasi ve kreber apu و seçer insanın dici bejin endamın rexsna PKK henel vurin ne malbatı wan diçe ne malbatı reber apu diçe و ne jideli avukat mesela hevitna berbdin çekirin ev nizik bune ki sücem ruvahiye ku devleta Türk der haqa reber geli kurda demeşandın jibu ki ji gerek em verastiye bizanbin ev tecrid al ser reber geli kurd ser tabahi geli kurda جبر کو دولت ترک به امبژن دخت و یعنی تجرید سر ربر دیده مشاندن سر متوای کردات خوازب دیده مشاندن جبو کی هلوست لازمه البته هم بری بینه جبو کو ام بکاربن وینیتی بونا دولت ترکی جهول راک ربر اپو جنوت سیاسی حتی روجایرو هولدانی بیش بوی چارەسەری کی آشتیانه درد کوي پیش کو herkes dizane notu siyasiyade hevditinin ya ji diyalogin ku jbû ozal hatin çekirin û li gor kongra ambêjin çapemenî hat darxistin Libnanê yani idi vek helwesteki hat nişandan ki em şer bidin seknandin û em çareserî têxin dewre û ez dizanim ji notu siya heta roja îro her hevdîtinên reber apûre yani aştiye esas digre û herî dawiye ku 2019 de piştî hevdîtinê em bêjin Leyla Guven yani berxwedaniya Leyla Guven wana hevdîtin bi reber apûre çêbûn di wê demê jî reber apû vê dibêje dibêj bûna ku şer çêne bi dewleta Tirkî nekeve şerekî dijwar li hemberî em bêjin gelê Sûrî yan jî gelê Bakurê Sûrî an jî gelê Rojava dibêje ji bo çareserî heftakî dewleta Tirk zaman bide min di wê heftê de ez dikarim vê pirsgirêkê çareser bikim û ez vî şerî bidim seknandin yani diyalogê û aştiyane ez vî çareser bikim û heta ji bûna pirsgirêka em bêjin Sûrî rêberê gelê Kurd vê nagot dewleta yani bila rêj mire vekin ez ê ji bûna çareserkirina Sûrî ez ê rolekî pir giring bidim leyzandin Lebele em herkes dizanin piştîvan nêrînên reber apû dewleta Tirkiye tecrid girantir kir ser reber apû yani dewleta Türk vê rastî baş dizane ku yani û ne tenê dewleta Türk çünkü ev tecrid al ser reber apû tenê dewleta Türk nake dewletên ku di kompla navdewletî de cî xwe girtin van dewleta hemû ji bûna kiryarên qirêjî ku Tirkiye dê meşandin hemfikrin ji ber ku herkes vê dizane fikra û felsefa reber apû ya sîstema netawa demokratîk tiştekî em bêjin bedîlê sîstema dewleta desthilatdar û diktatûr e di sed sala 21 de ji bo sîstema netawa demokratîk xwe bicî bike were avakirin li pêş bikeve rolekî giring dide leyzandin û sîstema netawa demokratîk yekîtiya gelan esas digire biratiya gelan esas digire hevbendiya gelan esas digire
سیستما دولت جویاد ترسه جبو وکی جوی قبول ناکه لبل ام وی راستی زان به اعتبار ربر مدرسه دولت ترکیه ده جبو وکی دولت ترکیه جبونا کو ربر اپو رولا خوا چاره سری ندی لیزاندن تجرید هر وقتی گرانت تردیکه و ام دبینه جی ایرو افوقاتن کو سرلدان کرنه دیسانه اوانا پاش ده و گراندنه و مالبات جناچه راستی کی وسا درد کبه لبل دولت ترکیه و راستی جبیر دیکه کو اف ملت هنه بسالن دريجه بفي فكري مزن بويا والسر في اساسي خبات خد مشاندن كاري خدي كه اوانا ويل غوروي يعني الغوري فكري ربر ابويه فكري سيستما نتوا ديمقراطيك وخبات خبدن مشاندن ويل سر بيابن وهردم شوبتارين امبجن فلسفه ورامان ربر ابوبن